Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birey hürmet, selavu, rahmetu, bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli imanê be. Her bisa Xwedê Teala xêr û xweşiya dîn û îmanê tê ki para hemî mirovatiyê. Xoşku birey hürmet, ez dixwazim îro behsa metoda nübûwetê bikim, metoda pêxemberiyê bikim. Gelo ecba bi rastî jî em pêxember aleyhî salatu vesselam li gora metoda nübûwetê naz dikin. An çi kêmasî di nazkirina pêxember aleyhî salatu vesselam da heye. Biya min di nava Müslümana da tişteka gelekî noksan heye, malumatekî gelekî kêm heye ku Müslüman bi piranî pêxember aleyhî salatu vesselam li gora ku menhec û metoda ku Xwedê Teala ji pêxemberiyê re da aniyê li gora wî nas nakin. Dema meriv pêxember aleyhî salatu vesselam li gora ku Xwedê tarîfa pêxember kirî, li gora ku Xwedê Teala pesn û medhê pêxember di vê Qur'ana pîroza dayê dema em pêxemberê xwe wisa naz nekin, wê temamê ji wê şûva wê temam nebêje sedî heştiyan sedî heftê wê zanîna me ya dînî bi şaş û xelet werfam kirinê. Ji ber wê ez dixwazim îro bala we bikişînim ser vê mijara hanîna ku divê Müslüman pêxemberê xwe pêşî li gora metoda ku Xwedê Teala di Qur'an da baz kiriye, rê û rêbaz şêwê ku Xwedê Teala di Qur'anê da behsa pêxemberê xwe kirî divê em Muhammed aleyhî salatu vesselam wisa naz bikin. Lewra em çiqwa ji pêxember hez dikin bira bikin. Em çiqwa pes û medhê pêxember didin bidin. Em tu kesekî bi qasê Xwedê Teala ne ji pêxember hez dike û ne jî bi qasê ku pêxember aleyhî salatu vesselam li cem Xwedê maqûl û muteber cem tu kesekî maqûl û muteber nine û em tu kesekî bi qasê Xwedê Teala bi xusûsiyet û taybetmendî û bi terkîb û mizaca Muhammed aleyhî salatu vesselam em nizanin. Ji ber wê ez dixwazim îro ji were çend deqa behsa vê mijarê bikim divê em pêxemberê xwe ne li gora neqlê yan ne li gora rîwayetên hedîsa divê em pêxemberê xwe li gora Xwedê Teala çawa pêxemberê xwe wesfê wî kirî, çawa pesnê wî dayî, çawa behsa wî kirî, bi çi şêweyê bi çi üslûbê pêra mixatab bîye û em pêra jera emrê xweşandî û jera behsa nehyî xwe kirî divê em pêxember aleyhî salatu vesselam wisa naz bikin. Ji ber wî însan gelek cara ez dibînim însan derdike li ser navê pêxember yani Xwedê giravê jî pêxember hez dikin, li eslê xwe da îftiral pêxember dikin. Gelekî xoce û mele ji ber ku metoda pêxemberiyê nizane. Qeş xwe serê wan da derbas nebî ku Xwedê çawa behsa pêxemberiyê kirî. Helbet hemû ne wisane. İnsanê zana gelekin, alimê pispor gelekin, insanê ku pêxember li gora metodê Qur'anê nas kirî gelek em behsa wan nakin. Ama ji sedî heştê not ez îro bala xwe didim ê kesê ku li ser navê İslamê qise dike sedî set pêxember li gora metodên Qur'anê li gora rê û rêbaza menhec û şêweyê Qur'anê nas nakin li gora pesn û li gora em bibêjin neql û hedîsên zeîf behsa pêxember aleyhî salatu vesselam dike. Ji ber wê jî bi piranî di şûna ku em bibêjin em bi pesnê pêxember didin lê îftira dikin û botina dikin sûyê pêxember aleyhî salatu vesselam. Carna hin hedîsên wisa zeîf hene ku zeîf jî nine yani sedî set îftiraye ku tu kitêbekî hedîsan da ji derbas nave wî her wekî pêxember gotibe vê pêxember ahawa got. Evaya jî nave ku merivekî melleh merivekî xoce kesê ku li ser navê dîn qiseke bi navê neqlê hema çi tiştekî qalekî li ku dî ku qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pêxember aleyhî salatu vesselam wiha gotiye hema ew qala li ku dî wî muqeddes qebûl bike ser yekser hedîs qebûl bike û îftiral pêxember bike. Me xwe zembalê bikişin ser vê dere. Bala xwe bidê divê carekî Müslüman ewel xwe biguherîne. Metoda pêxemberî carê pêxember xwe guhertî. Müslümanên îro li cem zulmê cê xwe girtî, li cem zordarî cê xwe girtî,
دبن سیستمن و ام بی ایدئولوژی لایق و سکولار دا ای بشری دا دبن سیوان وانا شمسیان دا خدمت دکن او دبی قین دیگل کل سریا شاشن سریا باطنه او دبی قیم سریا حق و راس و درستن او لگورا کو چرچوا کو وی قانون بشری وان لایق و سکولار جر چرچوان کشکری دوی چرچوه دا بحث اسلامی دکن او جوان وطری او لسر ریا حقن ریا راستن ریا درستن کد گل کل سریا باطل و شاشون راستن لورا متودا پیغمبری نوسا جاره که پیغمبر علیه السلام خدای تعالی سوره مدثر دویج بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر دوی یا او کسی کو رازایه یا او کسی کو ام بی رونشی او کسی کو جی خاص سکنیه دوی راو چبکه دوی هشار بکه پیشی دوی مسلمان ev kesi ku bazı metoda İslamiyet dedikken deve lütü tişteki mezeneke lütü menheceki tu kanuneki tu nizameki keçi godi keçi ne godi deve careki rava insan heşar beke heşariye İslamiyeti nel gora vi dini ku sistemi redaye او دینی کو سیستم رده یو نه دینی خدای تعالی کوا نه دینی خدای تعالی تو نکر گوری وی دینی باسا پیغمبر بک تو وی دینی که خدمت سیاست مدار د سلاداری او تو بلعمیه ج لسان نوی اسلام دو بلعمیه ج کسی لایق و سکولار ام به سیستم لایق و سکولار دکه او تو بلعمی کسی ام به سیاست مدار و د سلاداری کو تو مشروعیت خوش دین ناس دین تجوارا ام بویژن بلعمیه دکن جاره کی خدای تعالیش پیغمبر و راو هشار بکه هشار کرن اوه تو لگورا متد قرآن ده هشار بکه پیغمبر علیه السلام گاوا لمکه دست به هشاریه کرد دست به تبلیغ کرد ده نو باجار مکه ده چند عشیر مزن هبون ده نو وان ده چند کسی کو ظلم دکرن ده سلاداری دستی وان دا و هز دستی وان دا قوه دستی وان دا بو و وان دخواز ام بوی لگورا منهج و متود اخوال مکی حکم بکه و کسی کو خبره وان ندکرن ظلم دکرن مال وان جه دکرن ده پلچقان ام بوی جن اشکنجه وان دکرن گوا پیغمبر علیه السلام رابو او سیستما ناز نکر او متودا ناز نکر نشوش با کسی که جوان عشیره جوان انسانا جوان آلیکاری نخواست نگو جبو از بگیم منهج خواه بگیم متودا خواه ام ببی از خواه پشتا خواه بدن فلان کسی و اشترا ببین بلا فلان کسی پشتا ما بگره اویدل من ظلم و زوداری نکر تو داخوازه که مکیه قبول نکر هون دزان مکی هاتم با پیغمبر علیه السلام گو روزه تو پیغمبر مر پوتی مر عبادت بکن رو که ام بکن ام به هفته کی تو بک هفته کی ام بکن وسا ام به تکلیف کی وسانی هات خدای تعالی قرآن داخل سوره کافرون دویجم قل یا ایها الکافرون به ایگل کافران لا اعبد ما تعبدون از تشتكو هون عبادت دكن او تشتكو فوتو سنمي هون جرى عبادت دك از جرى عبادت دكم ولا انتم عابدون ما اعبد تشتكو از جرى عبادتكم خدايكو از جرى عبادتكم هون جرى عبادت نكن ولا انا عابد ما عبدتم پیشیدا جیتش مش فوتو سنمي ورا عبادت نکری یعنی پیغمبر علیه السلام هنا پیغمبری جرى نات بو آیتا چارا دوی ولا انا عابد ما عبدتم تشتكو بيشي جر عبادتك مجموعة عبادات نذكر بلا خبده ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو تشتكو أز عبادتكم هجرناكم لكم دينكم ولي دين ديني مجوارة وديني مجمرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام تم د اسمناي كو احتاجية وحوجة دارية وآلكارية وبشگري هبو همو داخوازی مشرک رد کرد متودا پیغمبری او عالم آنا انسان آنا مسلمان آنا جماعت آنا جوات آنا خواه به انسان به سیستم ظالم آگرددن جبو خاطری خواه بگن هدفه که هن پر تعویز دادن منهج پیغمبری بس بتون جورتی را کریه و جبو خواه بگن ارمانجی خواه سیاسی ام بویژن به متودین لوتی به متودین گمار دخوازه خواه بگن ارمانجین مقدس ارمانجی پاک و پاکش اول دجی متودا پیغمبریش بروی دوی ام بزانه بگم پیغمبرم علیه السلام گاوا بحث حقیقی دکر جتو تشتی که فکر ندکر
ند ترسیا ند گوی مبکوچه ند گوی مبخه ند گوی محبس بکه ند گوی زندان بکه لورا کسی کو جوان فکر هانه هب سرواندا جترسه بترسه بفکاره بمسألة عبورية بمسألة ام بي خوشيا جياني غاوا وانتشتا بفكر وي تجار اسلامي تشخدكر نبي و ميثودا پیغمبري استدي سر جدور بسكن ایرو لم ایرو دما ام روشا مسلمان مزدک روشا کو ایرو مسلمان تدایم مسلمان مله خوجه شیخ کسی کو ام رهبری اسلام دک بس بتون ج متودا پیغمبری دورن او تجاری ج متودا پیغمبری خودی در نکردن جبر کو ج متودا پیغمبری دورن پیغمبری خود گورا قرآن پیروز نازدکن و لگورا نقل و حدیثی کو ضعیف کو افترال پیغمبر کرنه لگورا وی بحثا پیغمبر دکن دجی کو ام به دین اسلامی بویژن لبناوی دین و ایمان هم افترال خودی دکن هم افترال پیغمبر علیه السلام دکن بالا خوابه دی پیغمبر علیه السلام دویجه چه سوره ام به یونس دو سوره یونس آده پنجاده دویجه این اتبعو إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عسيت ربي عذاب يوم عظيم ديجم سورة يونس آياتك دريج دبي قال تجمع آيات ما بكون در حق يودا دبيج در حق أهل الكفر والشرك دا دبيج آيات مجموعة بكون دبيج في آيات قرآن بكهر يعني قرآن كدين بنيوات مشتي بس بي أو بدك خوازش بيخبر دخوازه قادر تعالى دبي برسيفان دا بيجي يا محمد إن أتبع إلى ما يوحى إلي أستني لبي وحياك جمرات دشم إني أخاف إن عسيت ربي أز عسياني ربي خابكم تشتكو ربي من نقوتي خادين نقوتي أز بكم كام تشتكو خادين نقوتي عسياني بكم تشتكو لستروي زيادة بكم أز ويشاق عسياني ربي خادكم وأز ترسم عذاب رجا مزن يعني عذاب رجا مزن رجا محشري أز ترسم اب آیت هانه ده نشاندانی و دلیل اثبات اویه که پیغمبر علیه السلام وحی کو جره هاتیه پیلوی شویه گاوا تود خوازه مله خوجه کسی کو قصد که گاوا تود خوازه پیغمبر ناز بکه دوی تو پیغمبر لگورا ویا ناز بکه پیغمبر لپی ویا شویه خدا تعالی قرآن ده بیچاره پی ویا شویه لورا جویریا هانه نه راستر درستر تو ریکی دن تو نی تو دلیل یک تو نی تو آیت یک دن تو نی خدا تعالی دو سوره زخرف آیت 43 دویجم فاستمسك بالذي اوحي اليك يا محمد تو وحي كشترى داك دي بوي بقره در پی وی بشه انك على صراط مستقيم چکو تلسر ریکا راست و درسته گاوا ریا پیغمبر راست و درست به و ریا پیغمبر جی قرآن به دوید تو پیغمبری خواه لگورا به قرآن ناز بکه ویش چاگه تو بزن به وظیفه پیغمبر چی؟ وظیفه خدا تعالی چی؟ دی اسلام دا وظیفه پیغمبر چیه؟ دی خدا تعالی چه بحث وظیفه پیغمبر علیه السلام کری کن تو بکاره به متد که راز بستوبه که راز بشیوه که راز دین انسان از انسان را به گاوا تو بخواه دین اسلام فهم نکه تو متد پیغمبری نزانه به تو پیغمبری خواه لگورا قرآن ناز نکه تو چوا به حدیث ضعیف بقیل ضعیف بقال و قیلا بحثا پیغمبر بکه از لین دادن سوسیال میدیا جواکی دا ملت دردی که افترار پیغمبر دکه افترار خود دکه و به هزار خلوان شوپینه ملت ما علمی چروک گداری که علمی حکایه گداری که یعنی هنی حکایه بی هنی چروکا بیه و شیخ بفر و هر عاصمانه وک سوپرمن اشترا به بحثا کرامتا بکه بحثا تشتی بدعه بکه ملت تشوها باور دکه گلی مسلمانه او ملائكو او خوجايكو قرآن لغورا وكتي وحننا ناس نكر ترك عوام بك او وان هم خبري دلالتي او هم ودو دلالتي لورا دينك هي دنوا ملتا نگری دی دینی هاننای هر وکی حدیث دینی که بسری خوابه قرآن دینی که بسری خوابه تفهم کرد جبروی تو تکلی حدیث اب قرآن و ذکر ناکه گری ناده یعنی ناوی با حدیثه گلو مخالف قرآن نه مخالف قرآنی متوده که دانیم دوی ناوی برو حدیث عرض قرآنی بکه اواجی پر نیته که خرابه پر نیته که پیسه او کسی کو نکار بود ناوی به قرآن دا
تجري دين زيادة بك افتراء البيغمبر بك بالنافع حديثة خرافة بدعة كرسوية بيغمبر عليه الصلاة والسلام ودبن نافع ويدا استثمار دكن دبن خديه ملك دبن خديه سلطنتي دبن خديه شان دبن خديه شهرتي دبن خديه كرامت بيغمبر بريوال شو تمام الشيء عالمي في زمان ايكو تيكو تنيا ودي دفرن بيغمبر نافر جاي ابو بكر نافر جاي حضرت علي نافر جاي حضرت عمر نافر جاي تو صحابه كي نافر جاي لشيخ ملي في دمانه دفر تر قبل سي حرب دك تر قراي دك تر نظام كد برو جمعه تر المدينه مجا جمعه دك مجا عسيت الاسطنبول دك تشتي بوش برداي ام بي وانا دينكي كو غريداي دين خادينن دينك بسر خوي جبروي اجوار بيجم قال مسلمان خدا تعالى دسوره عرف آيات 1 2 3 دبيج الف لام ميم صاد دبيج كتاب اف قران هاننا كتابك انزل اليك يا محمد اشترى داكتيه فلا تكن في صدرك حرج برد سنجته da tutengasiu en beve khuşuşeku en beşiku şüpheki tönebe minhu li tunzire bihi جبوكتو بفيا ان بفي انسان شاربك وذكرى للمؤمنين هر وسا اف قران ذكر ان بفي دين شريعه قانون نظام جبو مؤمنه كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا هذا پیغمبر ده بيجي ما انزل اليكم مسلمان ده بيجي اتبعوا اي مسلمان قال لي مسلمانا قد ايات ددغو كتاب انزل اليك وقف كتابك اشترى ذاك پیغمبر اگو گوبرا دلتا تو تنقاسو تو خشوشك درق فيدا شكو شبك تنبه او تبيا ممنا شاربك ايات اساسيه ده بيجي اتبعوا قال لي ممنا ما انزل اليكم من ربكم تشتاقوا جربي وداكتي والبيهرن ولا تتبعوا من دونه اولياء جبلي خد تعالى جبلي في قرانه هو لدو لبي تو ولي دنش دوست دنش ما دوست قبا دوست تبع خد تعالى بس كتابه خد كده هو بي في كتابه كجوره داكتي بك هر هو لبي دوست دنر خيري خد او جبلي خد تعالى او کسی کو ناو سر ناو دین خصد که کتاب دنویسین کتاب وان ایا مخالف ویابه ضد ویابه نل گورا پیوان بیات میساندن نه خود تعالی من عمد کو ام لپی وان دوستا لپی منهج وان لپی ام به متد وان لپی نیرین وان لپی کتاب وان لپی ام به وجه فکر افکار وان هر قلیلا ما تذکرون چقدر انسان هندک جوا به تشتی بیرتینته چوای هندک انسان ویتشه ببرتینته اب آیت هانی نشان داده دلیل اثباتویه کی کو هم پیغمبر لپی متد چوی هم خدا تعالی جمره دویجل پی متد قرآن هر جبر گلی مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگورا متد قرآن ناز بکه لسر ناوی دین حدیث دکشان کتید و برابه کی گوتی برابه ویجه قد فرقایتونه احد تواتر مرفوعه ام بویجی چد و کیف ام بوی کاتگوری حدیثا نی او حدیثا کو ضد قرآن به او حدیثا افتراء لخوادی و پیغمبر هدی کنی یکی سناو پیغمبر نویسنده او کسی کو درد کبم دوی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم هر yani de sosyal medyada de ام به هر وسط بعضی روزانه مزگفت و کنفرانس و ام به تلویزیون دا هر وکی پیغمبر سوم حشش خدای مزنتر به تب بحث پیغمبر دکه یعنی هر ملی خطبه بپرس بنر بخوینه ام به ملی خطبه دخوینه یا جنبه لجماعت دکه ام به دعا دکه الحمد لله رب العالمين خلاص بلا خبط الحمد لله رب العالمين حمد رب العالمين رو ایدی جوی شوفا نف ساعتی 10 دقیقه 15 دقیقه 5 دقیقه ام چند دقیقه نزار یا پر مهم نه yani 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه بس پیغمبر داده بس پیغمبر هر وقت سم حاشا پیغمبرش خود مستب اقاس پسی بود هر وقت گره تو پسی خود تعالی بده تو تر پسی پیغمبر علیه السلام داده جبر و انسانانا پیغمبر لگورا قرآن ناز نکن باوری آنی نه پیغمبر رکنه که رکن دین اسلامیه دوی ام پیغمبر خوا حزب کن لپی هرن
لورا پیغمبر نبا کسی قرآنش برا ندانه پیغمبر قرآن مر تبلیغ کری او کسی کو پیغمبر ناز کرد دو قرآن هر قرآن وحیه جخیری وحیه جخيري قرآني وحي كادن تن او افتراية ذر دراور پیغمبر دك هنك در كادن دبي حديثي پیغمبر جي وحي كبا حديثي پیغمبر وحي بو چما دوسو سيسا دورا نبيسان دي همسا قال دبي جي سيشار حف راوية وانهانا حديث قصر جهدو جهينا همان حديثة همان انسان هاتي روايات کرنه ام بيجن دنوان دا ناكوكي مزن هن لورا هون حديثا نادن برهبدو لسر تفكر ناكن حديثا بده برهبدو حديثا بخاري حديثا مسلم ترمذي بده برهبدو چند کسا روايت كري چخواسا روايت كني چخوا ناكوكي هي هون ببينه با نه ممکنه گدو وحي خواده دا قاسا ناكوكي اقاسا ام بيجن اختلاف تدا هبه قرآن دا ناكوكي تونه لورا قرآن وقتا پیغمبر علیه السلام گشاتی نویساندنه خدا تعالی قرآن داخستی و خدا تعالی قرآن قرآن ده پاریزه لی حدیث نواره حدیثی کم ببه مخالف قرآن به نه حدیثه حدیثی کم تل بیجیگا قرآن خسته رو در باز نبه نه حدیثه کبا هم بخوازن حدیث نازم که هم قرآن باش بزانب کبا هم قرآن باش نزانب هونه لسر ناوی دین و ایمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم افترا بک جبروی گلی مسلمانان مخواست چند دقیقه از بحثا متد پیغمبری بگم هلبت متد پیغمبری به 15 دقیقه هانی نایفهم کردنی دی مرو پر بخوینه پر بنویسینه و پر قصه بکه امجرا شون گلک جرا بحثا بان تشتا بکن جبروی ناو به متد لوتی مرو خوابی گهینن ام به آرمانجی مقدس آرمانجی اسلامی تو پیغمبره که سری خواهی مشرک را دانانیه لگورا سیاست لایق و سکولر خدمت نکری لگورا سیاست اقربا و انبیم دوگو برجامندی ملی کار نکری دین ایروهی در ناو روشتاتا ناوی در ندینی خود تعالی دین سیستمای مسلمانی که بوی دینش باوره نه مسلمانی که تسلیم دین قرآن بیم تسلیم دین سیستمی بیم جبر بی در نوان در حق و حقوق و عدالت تنی حتی او انسانانا ویا نکن حاکم جیان خواه لگورا ویا باور نکن پیغمبر و اولیاء و صالح و حکم و حاکم و احکام و شاو پاشا ام لگورا ویا ناز نکن و حال می آب و هابه مزنگی مکرده هی دوی حتی مزنی مسلوبه و خوارنا مسور چلوبه حتی مسلمان جی قرآن دور به و روشا مسلمان و ها رزیر و پریشان و کپازه به حتی جارک دن بیم دخیر خوشیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.